Assalomu alaykum jamoat. Ne deymiz şu Xudo kalasa 2026-yılı bugün qancha hozir? 3-avgust, ha? 3-avgust şu Kırgızistan'dan 7 oblasından birge 90-yıl Sulujbağa barıp 92 qaytып kelген бардык şu Sulujактар менен мына 34 yıl degенде жолугуп атабыз. Şu Алабкалык Sulujактарыбыз birge бардыгыбыз şu dostlardı kütüp atıp şu Nurlan Üköstü çakırıp kak estelik katarı özüstün şu erten şu Sulujактарыбыз görüp başka Rusya'dagılar, Çeçeniya'dagılar başkalar görsün dep mına şu Nurlan Üköstü çakırıp estelikке tartıp koyup atabız, ha baldara. Nurlan Üköme hem rahmat, mına Nurlan Üköm пример кылып кетейин, şu жакшы нерселерди калтырып атат. Рахмат Нурлан. Жамаат мынакей ушу алыстан келген ушу туугандарды Sulujактарыбызды тосуп атабыз. Ошолорго келип бергендерине чоң рахмат. Силерге дагы балдар чоң рахмат ушинтип уюшуп, тосуп эмет бергениңерге. Ушу бүгүн ушу Sulujактарды жактап тосуп, меймандарды узатып коелу. Кечетен бери негизи кечетен бери тосуп атабыз. Бүгүн экинчи күнү. Кудай кааласа ошону жактап тосуп алайлы достор, Малады, рахмат. Assalamu alaikum жамаат. Bir tuğanlar Makeyin 34 yıl degende жолугушуп атпызда. Мына şu могу тургандардын баардыгы şu Алабка районуна караштуулар. Май бар, Көкташ, Сумсар, Көксерек дегендей. Калган Sulujактар эми үйдө конок болчуп отурушат. Şu оларды мейман кылып, мына бүгүн экинчи күн. Кудай кааласа баардыгы жакшы, биягы Чечения, Россия, Москваларда бар Sulujактар көрүп калышса, Кудай кааласа баардыгы таанышат. Салам алейкум. Баардыгы ден соолукта болушун. Нурлан, сен иштериңе ийгилик, рахмат иним. Чакырган жакта келдиң, рахмат сага. Иштериңе ийгилик. Биздин ушу жамаат, ушу жан жакымда турган ушу баардык ушу достор, ушу биздин эки райондун балдары, мындайча айтканда. Ушу азыр 34 жылдан бери бирге служба кылган ушу алыстагы конок бирге служба кылган балдарды конокко чакырганбыз. Мына 2 күндөн бери ошолорду коноктоп, биз өзүбүз кичинекей кызматтабыз, мындай эле келгиле, койгула, ичкиле деген ушундай бир жакшы кызматты көрсөтүп, балдар менен чогуу жакшы иштерди кылып атабыз, Кудай кааласа. Эми ушулардын баардыгына жакшы ден соолук каалайм, иштерине ийгилик каалайм дайыма. Ушу үй бүлөлөрү менен дайыма тынч болсун, аман болсун. Эң биринчи ушу ден соолук дейт, ушу ден соолук болсо калган боло берет. Кудай кааласа мен ойлойм, мындан ары ушундай чогулуштарыбыз, отуруштарыбыз көп болот. Эми баарыбыз үйлүү жайлуу болдук, балалуу чакалуу дегендей. Эми мына тойлор болсо, Кудай кааласа, тойлордо эми дайым сый көрүп, болбосо сый көрсөтөбүз, той кылсак, Кудай кааласа, жакшы иштин башын баштадык, Кудай кааласа. Эми ушу мындан ары баардык ой максаттарыбыз иш жүзүнө ашып, ушу тойлорубуз болсун, жакшы ойлорубуз иш жүзүнө ашсын, ушу дайым ушу ынтымак менен бирге жүрөлү. Биз 2 жылдык бир тууган болуп келгенбиз. Биз 2 жылда союз, биз союздун эң акыркы эмесинде кызмат кылганбыз. Союз тараган бизден кийин. Биз кызматыбыз бүттү, союзда тараган. Анан ушу эмне дейт элем, ушу ийгилик болсун дайым арабызда, ушу ынтымагыбыз кетпесин, жакшы жөрөгөлөрдү баштап, жакшы иштерге катышып, Кудайым берген өмүрдү жакшы татыктуу жашайлы. Нурлан Үкөм, сага дагы иштериңе дайым ийгилик. Сен ушу Алапка районунун, Чаткала районунун ушу элдерин жакшылык иштерин көркүнө чыгарып жүрө бергин. Баарыңар аман болгула. Assalamu alaikum. Ya молодец. Gel. Rashid. Qanday o'tirgan deyman. Men shu yerda o'rtoq. Ko'rding? Assalomu alaykum. Qanday yaxshi o'tiribsizmi? Qanday? Shamol qanday bo'ladi? Issiq. Shamol zo'r. 2 kundan zerpe qazanamiz. Yaxshi. Молодец. Oturla qana. Mana shular Sulujактар bardi. Batken, Tavet, Boş. Alabka. Чактау. Mana Çatal. Mana shu dasturxon
dostlar şu dastorkonlar daima жақшылықтарға жайылсын, toylarga жайылсын, айрыкча мына алабыкалык мына достор бизди сыйлап мына ушинтип ошончо алыс жерден чакырып атасыңар. Барыңар ушу үй бүлөңөр менен аман болгула, ден соолукта болгула, бала чаканын убайын көргүлө, dastorkonуңар ушу дайыма toylarga жайылсын. Эч качан жамандык көрбөгүлө. Алланын берген ушу рызкы жашын баары ушу жакшылыкта ойноп күлүп өткөрөнгө Аллах насип кылган болсун. Yoldaş ben Osman da. Erkenliğe yoldaş var. Talay. Allah yoldaş. Kur'an okuyun ha. Bana koyla birem ha. Tura çuyla. Talay bilen Osmanlı Kur'an'ı koyup duası koydular. Bir var tola. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdina sıratal müstakîm sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve'd-dâllîn. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahu samed. ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Şu tilavet Kur'an soğunu. Cemi kötü Müslümanlar va şulardan katarda şu dostlarımız, göçüp ketken dostlarımız Osman bilen Talayda. Bunlarga çatkan jaylar jaylı olsun. Kabrları nurlu olsun. Rabbena atina fid dunya hasenatan ve fil ahireti hasenatan. Karagılcadan geldim. Karagılcadan mına 3 balalık, 2 dostumuz biraz jumuşları menen bolup alar Talatüzde bolup gel albadı. Karagılcadan bir özüm şu представитель bolup geldim şu dostlar menen joluguşu. Assalamu aleykum. Mına sagınıştуу men dostlarım mına. Şu siler menen joluguşabız dep men özüm lично mına kança nemege niyet kılıp жүрдüm bele. Mına uşul tagdyr nasip kılıp mına Batkenge barıp kaldım 2 yıl murun. Batkendegi dostlardy suraştırdım. Anan hiç kimse janagınday baara Talatüzdeken anan Alabukaga gel albadım. Hem kaysyl ayıl kaysyl jerde ekeninglerdi bilbedim. Birok uşunçalyk niyet kılçylım uşu mına tiri uşul jalgan dünyada uşul dostlarga bir jolgarып ekemin degen niyet. Mına Allah'a şükür mına uşuntip mına uşul bugünkü gündü nasip kılgan eken. Mına uşu 34 yıldan beri mına barыбыз бири-бирибиз менен жүз-жүздү көрүp жолугушуп отурабыз. Эми достор мына эмне дейбиz uşu? Баарыңар uşu den soolukta болгула, aman болгула, uğuldan urmat, kızdan kızmat görgülü, neverelerdi erkeletip mına uşu. Kuday buyursa mından nары uşul birigip jolukkanыбыз hiç kaçan üzülbösün. Toylarda baardыk эми жамандыкты айтпайлы uşu жакшылыктарда daima uşu birge bolup жүрө турган bolалы. Barыңардын жүзүңөрдөн күлкү кетпесин достор. Сыйлашканыбыз ошо талашканыбыз сый болсун достор, а? Анан эми мына dastorkonду жайып биздин достор Алабыкалык достор ошентип отурат. Сайты мына сен ошо үйүңдө отурабыз. Куттуу үйүңдө отурабыз ошо. Канча бут кирсе ошончолук кут кирсин үйүңгө. Ошол dastorkonуң дайыма жакшылыктарга жайылсын. Аяш менен бала чака менен неберелер менен ошо дайыма аман бол досум, а сен дагы. Assalamu alaikum dostlar. Bardыңар tinch bolg'alaychi. Alabukalik dostlar bizni chaqirib, bugun nasib qilgan ekan bardığız. Quroldash dostlar 90-92 bardı shu quroldash bo'lib shu birga so'zba qilib o'tib kelganmiz. Dostlarimiz Alabukaliklar bizni chaqirib, bugun liman chaqirib siylab bardığı razıyız. Rahmat. Ardam balçıqanıma tinch bolg'la, aman bolg'la. Bardığızga tinchlik, amanchilik, uylarga tinch bo'layıq. İşlerge ilgili. Şu turmuşta şu jigitlerdi kayra körgüm kelebi, kayra körüşöp ekenbiz desem körüştük ha. Özüңөрдү жакшы карагыла, ден соолукта болгула. Берекетте свое здоровье, өзүңөрдү ден соолугуңарды жакшылап карагыла. Rahmat. Слава Советскому воину, ар бир советтик докерге дак берсин, а. Мен жакшы көрөм. Мен келдим дак берсем. Assalamu alaikum dostlar. Men özüm Batken rayonunun Somen ayылынан bolam. Mına Batkenlik dostlar menen
ушул алабыкка дагы армейский достор мейманкерчиликке чакырганына мына аялдарыбыз менен келип, мына досубуз Сатинин үйдө мына алабыкалык достор менен отурабыз. Биринчиден силерге бардыңарга ден соолук, үй бүлөлүк бакыт, бала чака, неберелериңер менен тынч болгула. Ушундай дасторконуңар дайым биз үчүн, достор үчүн ачык болсун, асманыңар ачык болсун, ден соолукта бардыңар тынч болгула достор. Алла силерден разы болсун, а. Баткен алабыкка көпүрөгү эч бузулбасын. Assalomu alaykum do'stlarim. Alabukalik, Batkendik, Sovetlik dostlar. Mana biz 90-92 yıldары Özbekistan'ın Zarafşan şahrında внутренний войскада служить ettik. Oşo günlerden ötü mana 34 yıl bolup atаткен. Oşundan beri mana biz emi körüp atamda mana dostlarımdı. Telefondan başkadan körüp жүрдүk. Ушунчалык толкунданып, ушунчалык мен болуп турам ушуларгачы. Рахмат достор, силерге баарыңарга достор, рахмат. Анан бизден азыр энди биздин Баткенден бирөө раматалык болуп кетти. Жолдошов Талай. Анан себепти эки досубуз бар Бишкекте. Жамалидин, Токтосун. Ошолор келе албай калды. Калган досторго эми негизи Allah'ın bergen ömürdü, жалган dünyada şirin kılıp, bala çakabız men tınç, esen aman, el yurtubuz tınç bolsun. Oşoň katarda, eldin katarda biz hem oynap gülüp jüre berek, mana şu kucaktaşıp, mana şu ders okanыңарга bereke peyiz bersin. Barыбыздын el yurtubuz tınç bolsun. Amin. Assalamu alaikum. Dagı bir jolu. Şol Birinçiden şol alabukalik, Batkendik, Sovetlik dostlarga den sooluk kalayım. Daima baktılуу bolup, şu ayaşlar menen den soolukta bolup jüre bergile. Şu kança aradan uşunça yıl öttü mana Allah Taalam nasip kılgan mana kayradan joluguşup oturabız. Şu Allah Taalama şu jolukturganiga ming ese rahmat, şükürler olsun. Daima şu dostluğumuz ajırabasın. Daima şu toylardın üstünde, jakşılıkların üstünde daima oynap gülüp jüre bereylik. Oşoga Allah Taalam daima nasip kılgan bolsun, ha. Rahmat dostlar. Assalamu alaikum dostlarım, alabukalik dostlar. Halayım ançadan beri niyet kılıp жүргөн mana maksatımızga jettik. Turab dostlar, alabukaliklar. Bana 90-yılı armiyaya kettik ha, jaş bala dek. Az karagly bardыңар, semeňar var. Satin, Sagın, Sağ gayi, Daniyar, bu gayi, ol gayi degende. La Xudo kalsa bardыңlar gayi ekensiz menen başkan. Hem silerge me deyim alabukalik dostlar. Daima dasturxanыңар jarık bolsun, yüzüňerden jylmayıp ketmesin. Semeňar men baktılуу ogula. Silerge rahmat dostlar. Assalamu alaikum dostlar. Hazır men manatып сүйлөйм десем биттasi айтып коет. Мен башканы манатып сүйлөйм десем дагы биттasi айтып коет да. Сөз кабай калды да. Үй бүлөңөр менен, небре чеберелериңер менен бактылуу огула достор. Бактылуулукка жеткирсинчи. Рахмат. Сатеке, мына азыр Кыргызстандын жети дубанынан конокторуңуз келиптир, а? 34 жыл дегенде эми жолугупсуздар. Эми ошол Бухарада служба кылган күндөрдө анан жакшы бир болгон окуялардан айтып, бир кызыктуу окуялардан бөлүшүңчү. Ne deyimiz? Buna şu 90 yılı var, 92 gelgenbeyiz. 34 yıl oldu şu balдар azır aytkanday Alabuka'dan şu Osman degen ötüp ketti. Şu Osman Batkenden Talay, Karakulca'dan üçö bar Kudaga şuuruna Kürşö, Köktaş'tan var, Dağın Kökserek'ten, Maydan, Akbaşat'tan, Aravandan da var. Aravandan var, alar gelbey kaldı. Aravandan var anan şu Kırgızstan'ın onlardan şu yerlerden var ekan hepsi ha. Sebep bu gelbey kalganı bir 5 ol bolsa gerek ha, 5 olunda. Oşul balдар aytkanda uşul жеткизгенine şükür. Şu bir-biri menен göz görüşke. Şunday bu bunu eken Allah'ın buyruğu eken şu iki balabız
Onadan qaytışıp kalganı süntüp düz görüşüp yürüp budan tagın Kuda kalasa emigi жылы баткен кетип атабыз. Emigi жылы Kuda kalasa şunday жакшы onun мероприятияны угуп алдык эми Kuda kalasa тойлордо төлкө ушу жакшылык жактарда жакшылыгын оларыбызда көрүшө берели балдар. Миң мәрте шүгүр ушунчалык көрсөткөн Аллага миң мәрте шүгүр ушунчалык көрсөткөнүбүзгө. Көрсөткөндөрүнө балдар. Мына жакшы если анча-мынча кечетен бери ушу отурасың, анча-мынча кемчилдик болсо, ушу алап калыктардын атынан кечирим сураймын. Не дейбиз дагы? Кемчилдик болсо, дагы ушу сүйлөй турганда сүйлөмүштөр. Армияда болгон окуяларды айтпайсызбы? Кызыктууну. Sen жанагы асетим менен разын-арасы чыкканыңды айтып кой. Барып туруп жанагы жыдыгап түшкөндөн кийин Кайсы жылы? 90-жылы. По-моему, майдын 23-ü. Yok, 2 iyunda barıp düştük de tasqa. Ondan keyin barıp düştük. Barıp düşüp barıp düşüp ulas var da dedik ha, nasqa oturduk da akılep turup pas akılep tişti da bir grandas yiyipler. Ola bilezler Mustafa gelip janagı Remende geldi da. Ya o çok çeşit. Gruzin. Dogi, gerçekten sen bir da. Ve çak kemsiz yerde. Ya neme Azerbaycan. Azerbaycan yoktu Mustafa. Bizlerin Altay mırınlarını. Altay. Yok aldık sana gidip ala kendini. Anam bu yerde ba Remenden kulüçülü al selek komunda. Washington aylantıp geldi da. Atma da var idi. Ana skirgöz edese. Ha bana duhi ve şey testi bana. Abi duhtu düşürdü de o şey. Gel oyunun tüzlerin men resminde kalganı. Bana oşoyunda başta bir 15-20 günden beri su balık kalmışlar. Ondan keyin çaksını günü okuganda. Çaksını günü bolup o stadionda jana atат да, күрөш ne vaktında Çançaşvili'ni abi çapkandan mı almış? Ezberde mi? Bu Paris'e de. Paris, Gruzin'de. Gruzin'de usul bala şapkamına usul bala. Birinci yigirgiz oşol болгондо эми эстебизин. Бирок ошо часта жүрүп биз кыргыздар бардык спортивный жактан вообще неме башка улуттарды алдыга чыгарбадык да мына кыргыздар ошо. Birinci yigirgiz oşo kılıçtan başlaganda. Чын эле. Экинчиси сатиден башталган. Экинчиси сатиден башталган. Бокста Лучинский эки эгистер бар украиндер. Нашу бар. Молодой бистар. Молодой ошолор айткан тан бергенде баягы туаса талант бар экен деп. Ошолор демгил болуп кеткенче сыйлашып кетишти. Сатыган. Шарт калгандан кийин. Çeçenler küçtü ekeni bilmeyi de Çeçenler durup yürüyoruz demiş. Bazı köse küçtü ekeni ekeni olsun. Ola bir adam eкен o. Oylagıla 41 Çeçen bargana, Çeçen İngiliz 41 bargan. Biz Kırgızlar 28 Kırgız bize. Bu şey Çeçenlerden korkpay oşolar bilen muştaşıp oşolar urup yürüyoruz bize. Evet, ben yesimde köp nerse kavaptır da ben yesimde nemeyle kaptır. Bu bileti kaçı kız. Şol istiyor. Oşol için bekar ellerine isteyen olsun. Ana mına oşol mına Nurza Tököz biz janağı Serzans şkolga dep jana prisa tapşırganda nemes boldu. Anan em bağı meniki maksat mındayla da janağı al wagtym sayız gezele uşul жерден jana sayız gezinde bağı maksat okuş kerek ele de. Armiyaga çeyin bir iki jolu tapşırdım. Medik bolam dep tapşırıp okuy alбай andan keyin armiyaga bargandan armiyadan gelgenderdi biletelim de serzant bolgondor biz egzamin konkurs menen ötöt деген. Ana serzant şkolga baram dep turup andan keyin uşul Nurzaty Közana Çilabinski'ge Çilabinski oblastın Kapeski şahrına şkolga bargam. 4 ay uşul jigit ötöbüz çok dedik. Abi bağı çastagı bizim trenirovka kılganыбыз al жерде yüründe olup kaldı. Çın öyle yüründe olup kaldı. Gününe 18 kilometreden çıkıp kayırız. Erteminen Zavtrak'ın aldın 6 kilometr, Abettin aldın 6 kilometr, Ujin'de aldın 6 kilometr. Еще жанагы Стрелишага чейин 7,5 kilometr. 7,5 kilometr. Пешком барабыз 2 kilometr. Мынандай жолдо жүрөсүң дагы 5 kilometr жырды да жүрөсүң жанагы. Шпалда мынандай. Кичине чалынсаң кетесиң. Полный боевой. Saz darılap жүрөсүң.
Spishka sprava, spishka sleva deydi. Saz bu ne ılaylı jatasan oşol jerde. Paplastonsky deydi. Paplastonsky ketebiz mınандай. Anam bizde bir kızık jeri buna Oş'tan barganыбыз 35'imiz bardık. 35'inden 28'i Kırgız, 7'i Özbek. Çastı nomuru dağı 35-28 ele bizde. Bana oşonda sakbay deyne olup kalganda bizde. Prispiyat vasfı var şimdi. Çastı nomuru. Zarafşan, Bessapan'da. Bular ekөө учебке барып алган сержантскийдечи жүгүрүп кыйналып. Мен чактайлы алганмын. Biz Nadir Közlem'den bilgenlerden Силер мында караса зеленыйсыңар да, силер алып okup gelgenlerden yok. Tümler uşul dostlar var ekan, dostlar köp padaşka çıktı. Seraskız degenden armiya vakilleri düşünüp da bularga ben mындай караганда мындай бар командирлерге жана керек экен. Өзүнүн жерлери падашка керек экен да. Ушулардын падашкасы чын эле аябай күчтүү болгон балдар. Рахмат. Мен адашыпмын. Осмон экөөбүзгө жөнүлө берген экен. Osman келген бир Sizler korrupsiya кылгансыңар. Osman bir ay var. Получкандарыңызды берип. Осмон окуп келди бир ай. Bir ay yok gelген. Мен Biz окубайм. Dagestans var эле. Чечен ми Dagestans. Korrupsiya кылып алган булар. Мен коррупция кылып. Korrupsiya кылып алган. Ашпаз бергенде ашпаз берип алган. Камырзага мен алып берген. Действительно мен алып берген Камырзага. Ана сатып алган алдындайда сержант берген да. О мен нефрейтер менен да. Мен нефрейтер менен анан кийин мен замкомжол болуп эметип кеттим. Командир отделениянын орду бош болуп калды. Ал нефрейтер жанагы жок да баягы вообще замена жок да. Кuyaktan келбей калды. Кайтып кетти. Анан кийин барып Малченкоға бардым да командир отага. Давай муну сержант кылып берели деп анан кийин. Камырзаныбы? Камырзаны буга чаап берди. Эми ошо сулужба кылган жигиттердин ичинде сиз орган кызматкери болупсуз да? Саат аке. Бул акебиз бул гай болду да бул киши дагы. Анан мамлекетке түзгө эле кызмат кылыпсыздар. Анан улуттук оюнубузга деле ушу мен билгенден ушу Сатекедей эч ким аралашпады окшойт балдарыңыздардан, а? Oyunga biz endi aralashmadık. Bula şu sati aralashmadık. Бардын ушуга бергенбиз. Бул киши Эреңиштен дагы биздин Алапкы район боюнча алдыда турган. Аламандан дагы. Азыр эми ушу Эреңиштин калызы кылып койгонбуз. Аксакал депчи. Өзүбүз телевизорго чейин чыкты баягы органдардын эмне телевизордун көрүп калдык баягы алапалыктар менен как менен түшүнөсүздөр ошондо? Аксы менен. Ошондо дагы жакшы эмелерди алып берген. Силер мен көргөнмүн, көрүп алып мен сүйүнгөм. Чындап эле. Анан кийин андан бери айтып атасыздар баягы ушу балдар менен жолугабызбы, жолукпайбызбы депчи. Жок мен билгем да мен точно жолугам деле. Издеп жүрдүм мен. Издеп жүрүп акылды таптым. Акыл молодец. Даже радиога жетип мынакей ушу группа түзүлүп ушундай эме кылганга акылдын аябай эмеси чоң. Bizim hazır Рахмат. gruppanın admini mana uşul jigit. Uşul tüzler. Ака каякта иштейсиз дезе. Группада администратор болуп иштейм дейсизби? Анан о жанагы не бар, өзбек досубуз бар кетти. Ашыралык кетти. Бүгүн сапаш кишинен деген жок болду. Бирок анын деле эмеси күчтүү. Чындап эле. Өзбектин да ошо досубуз бар. Бул жерде жанагыда иштейт. Заправкада бүгүн сменге туруп калды. Кешинде кетти, кешинде. Туура түшүндүм. Бирок ошонун деле кызматы күчтүү чындап. Bunlarla bu жолугушуудун деле bir себеби болот да. Ушул бири-бирибизге суу сиңген жерге септегендей бири-бирибиздин көңүлүбүз, душабыз, баардык ниетибиз бир болгондон жолуктук. Бирок если ошол жакта деле ниет болгонубузда энең дурайын дейт эле да. Бирок ушу балдар айткандай ушу баардыгыбыздын ошол часта эми мээнетибиз бар да. Ошо кыргызстардын действительно ошо часты кармаганбыз. Ария деген келтиргенбиз. А жерде уят кылбадык ушу. Эми ошол армияда ушу экен да. Эми ал убактан өттүк. Мына мисалы Рашид бар. Рашид бул Муктар, Нармат, мен мыногу 4-чү ротабыз. Эми тааныштырып кетейик да. Эми биз 4-чү ротабыз. Эми сагын Нурза силер кайсы рота? Канат, Бакыт. О, ротаңарды айтып койгула. Дания, 2-roта.
Kim Daniel? Men Kılıç, anan Serjantı janabi. Daniyar bolğan da. Men Kılıç, anan bana Slava Sovetskimi anlatı degen oşol Voyno degen. Oşol üçöz ikinci rota. Men bularning komandiridim. Komandiriz mana shu отделение shu. Komandir. Старшина. Qaysi rotasizlar? Ya ikinci rota. Birinchi rota. Sizlar ha. Sag'in. Karim var. Karim uchun bu. Bizde hamurdan ketip Emin biroq chinda barganda o'zi negisi. O'sha chastni emasi va shtatning emasi bo'yicha o'sha bargan Qirg'izistondan bargan bolalar barlig'i o'zi serjant sho'ga borish kerak ekan. Ondan keyin birili bag'ili emasi bo'yicha Tilden qiynalgan. qiynalgan bolalarcha. Atak manga aytganda fizический подготовка u вообще klassda yo'q. So'z yo'q. Только birinchi tilden gana biz emetip kaldık da. Olmasa büt barımız komandir olmak da. Ona saati başlagan. Stop dep. Olmasa bardırız barmak diye. Bardığız o'sha keyingi kelgan ballarni Biroq uyretdik de. sen ona bayağı okça bir bezetiyle vurup toza da onu uyrettik ballar. Güç benim o zaman biroq o'sha Sovet armiyada şu Tokyo güçüyle de öyle güç bilen uyretip. Ona bizni prinsipte bargan, men esimde de bizni prinsipte bargan mana Aynikeyev degen orus bala var. Ba, serjant. Arık, anan Melnikov degen ursaq mınday salgan. Turnike tartыңanda birdi da tartın alбай. Tartın alбай biroq Ana komandir maga oşa ekoni şef koyup bolgan, uşul ekoni үйрөтөсүн деп. Анан колун жанагы ременге мынандай турник илип алып, мынандай кылып алып асып коётун. Тартынасың деп. Ошолор ошо 2 айдын ичинде бирisi 8, birisi 9'du tartınıp үйрөнүп алды. Ошо на удовлетворительно да? Уже ба не ут эмес, удовлетворительно үйрөнүп калды. Ошентип биз кыргыздар спорт жагынан вообще башка улустарга берген эмес. güçlü ekemiz de biroq. Tillik boyunca birinci. Bu son şakıl ölçüde, son şakıl ölçüde montu. Pıldıra. Rahmetli Uçasıcı orta bizim ortada bu disiplinler turnikte жақсы. Қалай жүгіріштен алды? İsrail'e İsrail'e. O Katbekov dile, Danyar dile o güçlü öyle der. O kılıç yılınca turnike azalganda oldu düşteydiler de. Düşmeydiler de bu. Yarım saat bir saat oynatıra öğretirler. Gökçün de. Bravo. Muhtarım hem kursak çevir tutasın. Сержант болып қайттық. Бұл неме болып қайтты? Комбат. Sanki ne oldu? Klasta şaka oldu. Komandirin aytganini mouse to'xtatib qo'yganlar. Stop qilib. Seni rota to'xtatib qo'ygan. Batalyon. Kirze Smirna verildi. Şuna komanda vergen. Komandirde onu kılay. Kaçta şimdi? Şunday baba. Al. Sayısının oğuz eken. Bravo. Anan bir en kızığı Sarapata. biz onu olayotganda sayыс buzulup kaldı. Başka ondan geldi. Biz onu bu serjant ile bizde. Girsem bu ona olsa bu büyük sen aytkan ama şolar büt jagın ona olsa şişip ketkenler. Hem birbirimize padeş görüyoruz da. Ayli aslan biz menen serjant şoğu bargan bala. Uzağın kuştu balacağım burada. Bilesiniz mi o şey vuruşkandı? Şimdi memnunum ben. Yok men uruş Kimdi? Harkovski degen. Var. Kadarkos. Onlar kuştu balacağım. Şunday boş gerek ele. Vurgan jigit bolot. Ана бұлардың қалғанның бардығының немесі командир рота немелер жақсы екен. Өзі бізде 4-ші ротаға бар. Кіршеттерде. Солдаттардан кіршет. Офицерлерden кіршет еді. Құрықин десе біздің командир ротадан бұлардан қорқат еді. Бұлардың командир роталары hem қорқат еді. Жинде да. Şunda kelip hani bildirmeye uğradı dedi. Şimdi vakıf düşüyorsun. Yetmeye suçacak durasın. Yaman uğradı ne? Ana bizde zal var la. Bizde var la buna şu. Köbreklerimizin 1, 2, 3, 4, 5, 4. rotada bizde zal var la şu 4 öğüs, 5 öğüs o şeyden aldı.
Sizlerde zal var bile. Bizde спортивный уголок бар эле. Bizde en zor da jana oşo kombatus son öldürüp oldu ki çanaqa kılıp. Akırı gelatı buzup geldik. 40 duruşalarda. Kerim jiyidik dayım sen. Kerim жақсы Kerim. Razı olsun da bizi çakırıp turumdan keyin dostlaşığa. Жақсы ушундай тойлордо, жакшылыктарда жолугуп жүре берейик. Силерге рахмат. Алла разы Силерге де болсун. рахмат. Жолугуп келип Құда қаласа апрелдің 10-ға Баккенге барырlar. Айгүл гүлдейт да. 10 апрелден 15 апрелгече. Каракулжа дагы не? Каракулжа кошулуп. Азыр Сат эке бирге служба кылган достору менен азыр бир 32-лик гираны көтөрүп бир баягы жаштыгын бир эстеп спорттун чебери болгон бир далилдеп берсинчи. Митөржө менен баардык спорт ошо бирден көтөрөт азыр. Көрөбүз. 5-6 жолу эле көтөрүп коеюн а? Бисмилла. 3, 4, 5, Болду. 6, 7, 8, 9, 10 кылып койбойсузда. Бар. Калганда бир Рашид. Каримбай Баккенден келген. Максаттан келсе көтөрүп койсун а барды. Бисмилла. 1, 2, 3, 4, 5. Болду. Жетет. Машалла. Акыл. Кана. Кана. 1, 2, 3, 4, Чарчап калбасын деп 5, Нарман кызып 7, 8, 9, 10, 11, 12. Zor ekensey. Кана Рашид. Рашид эке дагы анча мынчасына бербеген спорттон. 40-ты көтөрөт бу. Кана бисмилла. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15 kılbayıp bilesiz. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25. Maşallah. Ben maqtanıp koysam, 1,5 yıl служба кылгандан кийин мына Камчыбек Данияр менин командирим болот. Ушул экөөбүз Ташкентке келгенбиз, армияда жүрүп Ташкентке келип гир боюнча экөөбүз келгенбиз. 48 жол көтөрүп 2-нчи месте анагам. Машалла. Кана? Анан классический барбадан. Bir yıl ondan keyin Çelebinske'ye barganбыз. Bir Çeçen, bir Orus, men bolup. Kana bir jaşlık desteğin çeken. Azır bilbeyim men. Көтөрөсүң да дегенде 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Gördün mü? Kılıçı kaz bitti. Kana. Bir kana. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Kaç oldu? 15, 16, 17, 18, 19, 20. Maşallah. Azamansız. Sataka. Mına şu balдар бардыгы мына действительно бул ВВ болуп туруп жанагы зек кайтарган эмес. Бирок спецчас да болгон. Анан эми түшүнбөгөндө конвойдо болгон дейт. Ошого мына действительно бардыгы спортсмен. Эми картайдык. Ушуларга рахмат, келип туруңуздар, көрүп турду. Мына Нурлан сизге ham рахмат. Ушунчалык балдарды бириктирип
Şu Kırgızistan'dan Kırgızistan emas, şu murunqu qaysi olog'da sulujbagan sulujaklar o'zim ko'rib xursand bo'lsin ha balдар ha. Qana endi çayga gireylar. Rahmat. Assalomu alaykum. 3 avgust 26 yıl. Alabuqada Sati Palvan'ın uyida armiyskiler 34 yıl degende çoğulduk. Mana Batken'in gürüşüden ap gelip kol bela Batkenski aşlam da atabız. Xudo xolasa dostlarga mana kol beladan da bereyim dedim dostlarga. Batken'den atay ap geldim de gürüşünü. Ha, bette göç köken göçtü köre koşup atabız. Konağı keçeden gelip başladınızlar. Keçeden geldik ha. 2 günden beri nasıl? Ha, 2 günden beri. Konaksızlar. Konakbız. Slujbada birge olmuş. Slujbada birge olğamız 35 balabız. Özbek, Kırgız, Tacik aralar. Hazır bardığı toluk keldiler. Ayaldarımız menen 70 de olduk. Xudoga şükür zor hazır. Keçeden beri kımız içeyimiz, çatkaldın kımızını. 2 günden beri Sati Palvan konak var. Sati Palvan'ın uyda konaktabız. Жақсы зор, бар жоқ зор. Зор. Gelip durumuzlar mınaki Alapkan tarafı görüp kalыңыздар. Жаңағы орысша айтқанда наши тарапқа дейді ғой баяғы чөп баспайсың şu қадамдарға чөп баспай şu бирис болып барбыз. Bir эмеден жақсылықтарда жолықтырайлы. Кеше önde ғана айтқам, қыстарыңар болса айтқыла. Biz kız bolsa biz aytaylı. Baldarız, jigitlerimiz var esliçe. Çında öyle. Sulu kızlarımız var. Kuda olaylı deysiz. Kuda olaylı. İyi aytdım da. Eki jakşı. Keçeki sözde aytmayla koyayın ha. Aytmayın hani. Ben o sözü aytmasın da ben sana. Sana karab göz tutmayayım ya. Aytmayın. Çında öyle. Gel durma dostlar. Atuşu. Aprelde. Kılıç menen gir götürgen var Taşkent'e. Abi sen biz birazdan sıkıntılarla çıkıyor dönemden. Lagmanı sal. Buna öyle. Canavar gibi kaldı. Nolar başlar. Batken dikleri aşkılıp verdim. Çıkartayım gülüş çap gelip. Bizden siden gelen bu Batken'in siyi görelim. Ak toprak. İkiden. Ak toprak deyen gürüç bu. Atayın değil. Batken sunacaklar kıldı. Atayın gülüşten gelip biz tarlaştırmadı. Atayın bizden siden gelen gösteri bir aşkılıp baz bereye gidecek. Buna Nurlan sen de nasiyon koşulganı gel. Bu kadar bir ost diyeler barımıza. Aynen. Bu sana bir koydum. Tırpak degen bu ayıldın atı. Tırpak çıkayım be. Tırpak bu ayıldın atı. Şu cede üstün bir içi. Şu bu. Daryan boyu da satın. Akıl. Biz özden diye bayız ha. Ben şöyle öyle koyun dedim de. Bu armiyaya bağırdı ıspak ağız. Tura. Men nerede coşmalarım koygular, Sati, Raşit koygular. Yeten dinçlikte olaydı zaten. 730 bir çaktı. Titretti de bunlar. Rıporttu. Hani koygular dedim ya. Vay kendi özmen kılıçıyor. Ben ne olmuş şu dozum Nurzat dozum çekti. 3. rotanı ben karmadım bana. Güzel çıkıyorlar ketkenden özüm karmap durmam. Eşmek degen muakkorana özüm karmap durmam. Nurzat ben şu yaştıram. Cemal erkele bulçu. Bu ketkenden atam ben apam jotun ne bol. Ben karmap durmam. Eşmek kor canlamın boyutumdan. 3. rotam ne oldu? Böyle gözümden ben şu satla tutuşu yaştım satla tutuşu koş vereyim dedi. Koş verdin mi? Koş vereceğim bir yanlışa takmaptı da. Al palişka 700 mu lazım? Koş ver dedi bu baş. Gelin lekede tizleri koyaklar üstüne alır şapkayı doldurup dedi. Nurzat'a sayenden telefonum yanına görüşmeye ketkana. Şu karma var, sularçı bırak şu ben. Dostlar, Sati, Raşit der karma var yani. Sovetlik askerge dank. Dank. Dostlar, o şey, Nurzat, Sezen Şukalı bütün gençe karmak durumda ne gibi? Odan rahmatı hanı, kavarak zaten ne oldu Nurzat'la çekirdek yani. Evet o şömen o rahmatı bir yakın öyle kaldı.
Şu. Kim o baksan? Ne deymiz şu talaşkan sıyıp olsun. Toy kılaylı, toylarda kızmat kılaylı, kızmatı yok olsa sıyı doğru oynayıp kulüp süreyle şu. İlahi şu nurlanan toy kılsın şu toylarında şu cal buğus var kızmatın kılaylı ha. Böyle yerden kızmatın kılıp atat şu yer kuda kılasa kızmatın kılaversin. İlahi bardığımız şu baldarının jakşılığını görüp kızların kızmatını görüp ilahi şu toylarga жеткизе Amin. Rahmat. Allah razı olsun. Жақсы отырыңыздар. Rahmat.